Karong bantaga atong makauban ang usa sa mga sikat nga Cebuano songwriter kinsa founder usab sa original Bisaya music ug kinsa nagbuhat sa kanta nga Pasabtako, Gugmang Gaaso-aso and Bisaya. Tara atong ililahon si Brian Balucan, also known as Kuya Brian. Maayong buntag, Sir Brian, and welcome sa GMA Regional TV Live, sir. Good morning, Cecil. Thank you so much for this interview. Daghan usab salamat, sir, sa panahon nga imuhang gihatag. Kumusta na ka, sir? Doing good, ma'am. Okay ra, because ang studio naaraman sa house, so I don't need to go out. Daghan ka ayaw mulog ganong mong katawa. Kung magtagalog na pertidaw gahiya. Dili mi pareha ninyo hilig ng mo chismis. Mas maayo po ninyo mo inilis. Abi siguro ninyo wa may mga grado. Diya mo na sayo kami mas edukado. Isa man ang inyong pinakamaayo. Inyo ang bisiya mo kayang presidente. Ugong sports na natong Sir Brian, how do you feel nga mainiton kayo ang paghangop sa mga listeners sa imuhang mga kanta? Ilabi na ang Pasabtako, ang Gugmang Gaaso-aso, ug ilabi na ang Bisaya, ug uban pang mga awit nimo, sir. Actually, Gugmang Gaaso-aso is not composed na ako kay DJ Roel, but Bisaya and Pasabtako is ako very happy and very proud nga gidawat, not only in Cebu but also in Mindanao and even mga OFW. As a songwriter, sir, asa ka tigkuha og inspirasyon sa imuhang gipangsuwat, sa imuhang lyrics, sa pag-arrange niini ug sa pag-compose jud sa tibuok kanta? Ako, I always start sa melody. I believe nga God is always guiding me kay dali na ko makahimo og melody. So once na ako yung melody, it's very easy for me to decide kung unsa ang topic, unsa nga genre, unsa style sa song akong himuon. So for 5 years, I was able to release 130 songs. Unya 10 of my Bisaya composition naabot na og million views. I understand, sir, dugay-dugay usab tong imuhang panahon nga nagtrabaho ka sa Singapore and then you decided na mubalik dinhi sa Cebu to start your songwriting career. Unsa jud toy driving force, sir, nga nakaingon jud ka nga pwede na nimong biyaan ang imuhang trabaho abroad ug i-pursue ang Bisaya music? I give up my profession, my Singapore residency, my job sa Universal Studios because I truly believe that God gave me this talent to inspire and support other Bisaya songwriters and the singers. It was a difficult decision for me to give up everything in Singapore, but I believe nga God gave me this gift, for a reason. Motong I gihimo na ko ang OBM, hoping that I can raise the quality of music sa mga Bisaya. And we've also noticed nga kasagaran sa imuhang gipang sulat nga mga awit kay aduna joy mga hugot, Sir Brian. Can you tell us why? If you want your music to connect with more listeners, you must give what they want, not just what you want. Kay we all know man gyud nga daghan jud nga in love, daghan ang nasakitan sa ilang relationship, either couple, as friends, or as family. And listening to music is their way to relax, help them to realize, learn from it, and move on. And of course, Sir Brian, para sa mga aspiring songwriters din ha, what should be the qualities of a songwriter nga kailangan naa nila or unsang mga advice nga pwede mong ihatag nila, sir? Please remember these 5 nga akong isulti ninyo. Number 1 is believe in yourself. How can you expect people to believe in you if you yourself di ka mo believe sa imong kagalingon? Number 2, always aim high. It's just like an examination. If you only aim for 75, masipyat ka, hagbong ka. But if you always aim for 100, masipyat man ka, 995, 990, still good enough. Number 3, never give up. Frustrations, rejections is necessary to be successful. And of course, Sir Brian, if you were to compose a song about encouraging people to watch our program, GMA Regional TV Live, unsa ni siya nga awit, sir, pwede ba nimo mihatagan og a few lines? Siguro ang ako i-title kay GMA Goodbye. Yes. Hindi ako makanta kay di mo ako singer. So, tan-aw ta sa GMA Regional TV Live. Sugdi imong adlaw o goodbye. Ayaw kalimot, alas 8 sa buntag, atong kalipay ilang ihatag.
Nice one. Perfect kayo, sir. Thank you for that. Ug sa di pa nato tapuso na nga to ang interview, unsa ang imong gustong ibilin nga mensahe para sa tanan natong mga viewers? Expect us that we will release new songs every week. Please don't forget to subscribe to your Brian channel sa Spotify. Please support local talents. Abanti Bisaya. God bless. And God bless also, Sir Brian. Ug daghang salamat, sir. Thank you kayo, ma'am, and to GMA, daghang salamat.